Wingenza ukuthi-ke nginibeke namukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lingumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ungena kule channel awuzile sikhaya ucindezele subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyo-ke le channel yethu ehamba phambili. Wingenza ukuthi sekwenzeke noma-ke kwenzeka ingozi enyantisa igazi lapha endaweni opongolo egodlayo, kanti-ke kubika ukuthi-ke noma-ke iveni bekade lilayishe-ke abafundi lithe-ke lashayisana-ke neloli-ke wenganza wethu, kanti-ke kubika ukuthi bangu-16-ke abafundi asebeshonile kule ngozi-ke eyenzeke-ke opongolo ogodlwayo wenganza wethu. Kanti kuthiwa isikole noma-ke isikole salabafundi-ke bekade besuka-ke eVictoria Independent School wenganza kwethu. Izingane-ke zesikole kade sifunda-ke kuleso sikole wenganza. Sithi tutu nje emndenini nakubo-ke abathe-ke bathinteka nje kule ngozi. Yazi ukuthi-ke ithinta abantu abaningi kakhulu njengoba abantu bekhuluma-ke ey'nkundleni zokuxhumana bekhombisa-ke ukudabuka wenganza kwethu. U-Andile Pretty Spisa uthe-ke konakelephi ngempela, wayesefaka-ke uphawu-ke lokukhala, wayesethi kuze abantu Jojo, awu Nkosi yami, la matraki iy'ngane-ke noma-ke engakhelwa-ke umgwaqo wawo ngempela. Wayesethi-ke umzukwase nathi gospel artist wathi-ke Nkosi yami ngenelela baba, sicela kuxolo uma-ke sonile wenganza kwethu. Kanti-ke uthola njengase uthe kodwa-ke lamaloli asemaningi bakithi kulo mgwaqo adinga-ke ukulungisa lento-ke. Akukwazi ukuthi-ke ama-truck awu-10 angalandelana-ke noma angalandelana wodwa, hhayi-ke njalo nje ayagijima ondlu noma-ke ondlulane ezindaweni noma angadlula-ke ezindaweni. Bese ngifisa ukuthi ngizombona wakhe emakhaya ukuthi ucabangani nje abantu abaningi babuka-ke bewagxeka lama-truck bathi wona-ke adala-ke izingozi emgwaqweni engathi engaba nomgwaqo wawo wodwa wenganza kwethu. Ahlala lapha kwi-comment section ngizovula ukuthi kuthini ukuphawula kwakho wenganza kwethu. Sithi tutu-ke emndenini kulabo-ke nakulabo abathintekile kule ngozi-ke enyantisa igazi.